Abusuafo me mamo ahao. E mamo akwaba. Edeba henkai 93.3 FM so. Apomodin bre aso. Enunti ye baba dwendwen. Ye bekasa edi afa wapomodin ehu. Enunti baby a wo bia ne baby a wo tie bia. Mesho so wo betena ho a. En sorry mfiri afidie ne ho. Esanse ye baba twetwe nkomo ye. Ye koba. Se wonni ahoden apomodin no ato nsuo mu a. Untimi nya hwe. Ne wosanka wo kotofa no. Untimi nkoto mfa. Enti uka chiro bi se o yi mamia obo su dwe. Obe kokoti kakra ansan wa yi ade na ma o se ka menyare a enti be sro mi huyanka ya hwehwe ni teacher ye hu no mi huyanka teacher ni ho enti se ye ka pomode ho nsam a na wa ye din a chen wa so pan etie bi se ne ba yi a wa pomode enkoda esan mu esi obi benya wo afiri yade Intimation Sabre ya enkosi se no mienu ebebo apemu ye tenase asi nkunya aka apomodin ensem esanse wapomodin wo wa wonsem nti tie bi emame Dwumadie etwa no ho frede ewa befonten tan kese ne so Facebook ni YouTube ahenka 93.3 FM Anunti wo search yan ubehu se medam wo adwenche bia ne kosan bia wo no na odi ato ho no mo ede amame brese fatam wo mabisa ede ama dwumadie koso wo asem bi bisa ubetimi ede afa SMS ne so me the line bema enti e baba twetwe nkomo abon nkomo edi nkomo afa wapomodin eho apomodin mapa ene ye nyina ye hwehwe etiefo masam da yakoma so se na yanka pomodin sam ankyerɛw na wantie bia ntu kotodwam na wanfa mba obra ye kan listeners a omowe ti wo yare abedan tie yen enti ya ma nyare nyoma nketinkiti bia so nhunu na wo de bo ho ban bo ho adwaade ye de be ma ewo apomodin reso midin afia ampofowa meni ko bike na edi dwumain ono enebo machidom science watcha me to mu Facebook live enti abusia enche bia mede ahweyi akwantuo no ebeto aso ede ama ka ni besi ho no mo a emu asem nyina ya na watie na wahye no nso ede amame Afeye tena ka ni mu na mamenka chose ka ya watena mi
Eya kokobonko na de nam. Enti ye bo kokwa mechsrewa emabunfu okai mu. Disu keke na ebetimi aboa emo apomoden agina brane. Anunti abusia ahwe ye akwantuo na sese ya menu etufai. Ene ye hwe bibi afa adidie ho. Me bo kokko afa ebre ne bra udididie. Ebre time no time a udididi. Eno ho kokobo ye hwe ye hu yie pa e wo saade no ho enti ebra ye dididi no ye di edi aduane ye wo 3 times a day ye wo breakfast lunch and supper se dinner so a na obu ono mo a otika yi mu osori anapa kan won se de aminidi 2 a no wadi o ene de ene me ye adwuma wo fie ha nti abo 5 na medidi numere 5 o ene me mani ko school me ye shito bia mo mtimi chia kokroma kopenioma nti medidi a be 3 o'clock na medidi ewiatre eno obedidi so sorry da mu ni nyina no utika mu unidi enti mesrewa na mi tu fo se bra ye dididi eka ho bi untimi nyimfrim calendar no untimi nyimfri so enu nti se wo time bia timi didi time bia utimi didi a ene na me ka cho se ahwe yi akwantuo ya ye kwei sesa na down ho so yansha de breakfast no anapaduane na ye die no yansha bra e wo se wusi wudidi anapa time papa e wo se wudidi aduane na anapa breakfast no anapa breakfast wa chekra na enya napa no nso 7 a.m. na wanya breakfast edi wa chekra no na nya napa no nso 7 a.m. na wadu breakfast obu odi ni breakfast awia 1 owia wadi ni lunch 4 etu obedi sapa na chese onena beye enumere 9 mu ho esro kai ya wutimi a ye hwe ye hu yie wo ya pomudin hu e ka cho se breakfast no so wo ye bibi fofra na tie de making breakfast 7 o'clock a.m. na we do breakfast na unnim se empanifo ye hwehwemu WHO ewiase nyina kubatan ye hwe apomuden samso any researchers bia eba na pomuden sam makwadiri mu pa aye hwehwemu kire se wo sorry free kete so a wa che didie hu ananye 30 minutes ebia me fa se bia wa sorry anapa 6 wa cha 6:30 didi o breakfast ni di enti wa cha kota 7 a.m. die I was a breakfast and you ready now with die breakfast so die emu oha afa yen hwe lunch no lunch nso no e was say wo hwe say time a would breakfast 7 hoko wa ho enti udi lunch by 12:1 na we do lunch wacha kwata kra na 1 o'clock p.m. as a 1 p.m. 1 p.m. area 1 donko
senka mabetena si udi wo lunch wache kura no waye ne sa afedina na sasapa enumre aduane no 6 enumre 6-7 na wadidi awie apopa wano ho apɛ baabi atena adwojo yentena se entena se enumre 9 10 11 12 na chesa homa chekura no wodidi afa no wodi ne sapa mesrel time hu hia timing aye dididie ehu hia pa enti ka no gusu timu a dawura ye boni se ya wadidie ne emane ntutu nsisi time a wope dabi yenya ne saa obu anso wadi enumre 7 wadi ne sapa wie no ope bibia sa afa nanum esrawa udi wanumre aduane wie a yendidi biem wadi sapa na wie no eno ano no na wada so obedidi biem a it depends ebia na wanya drink bi no ebia na akutuo bi kwadu bi na wudie ba se wadi ebia wadi fufuo 7 na wie ote hono wa okwada se komodem no wasa ko ka banku na se banku no kra ya kangu hoda dante no an se o tebo otebo nkuruma mesrawa ban sana se wadi di 4 times no so no ka entamu tete yankanya ya se last 2 no wadi ama na abo time no aba peso enti ekọ ha nipadua no afa yenhwa de mi kan nyina sa utikai mu a ubusa se benefit die benti faso ben na menya ewo de afia kekan ho sa wudidi ntem brano sane amachire no a eboa ema aduane no ebubom ntem aduane no jejeda baby a wose ekoda ebubom digestion no digestia digesti kama ebubom breaki se wandi din temo a enumre titiw no a ukoda ade ne digesti enti no na shesheshe ho obu oda was emse menfe emboa my aduane na wadi no enfole enko baabi a wo se fa koduru and digest ye embubomu ye embreki en sane ewe ni paduane enti mesre wa benefit ba kono no afei eboa ema ete srade ewe ni paduam ete so se wudidi time bre ama kyerɛkyerɛ ya eboa ma onye kese pi kese mbro so no unhye da nye kese bebre fat srade eno so woni paduanim unim se ni paduane so fat gibo so a na akwakoye bibia ho yade bia gbago pe na wawuram ebu akwa yade ne bu akwa ombago oye dwanti wo so wonum se wangasa system no yade womtie ombago mpu no wawuram wo bedi wawu enti mesra wa yenhwe yedidie mu eye na enti mi emwayen enti mame fa wonsi ha medi wo si dweso na me adom a yebeto aso aduruma mpon na etimi aboa pa enti ahwe yi akwantuo no enne yede ka ne ebesi ha nyame adom adase ne yato aso edi ama na ene yebedi nkomo pa o asam wo ho kofo bi etonton omuso omu wo wonuro omu sha mu se asam wo ho anya kobo ho modiga asem ben a entro mu betwa kire waje usika no nya asam ketua na asam wo ho ne bi nso ho no mo a
eka pa te say we hia ayi abo ufa abo ase ho no mu a abo Methodist asore baby ahye no asore bi nso hye ho eye Truth Faith asore no odifuo ka kire wo say yewe na wanya odifuo hia wo sadifuo na meka na asem no wo ho no omunim de omunim no o jasenam wonnam seja o hia no ka kire say asem wo ha eno de wo so di akire na asem na mafo de o hia wo ka asem wo ha to adwim no wo betwa wadi enti mesra wo asem wo ho asem e wo ho no efa ema ho enti ye ba bedin komo pa ye bedin komo pa afa fibroid yadero enti mesra wa enko ba bia sane esitie nyina ye becheche maka ewa ha enti ye baba ba twetwe nkomo enche bia afa fibroid ho na uwo bia anas uyo be nko adie yasi yi ema 100 si ho a emu be 80 betimi enya bi enti ade bia Dr. Ba obekire ze ehu a etete mapa nti yebedosom na ya hwere su ene ne bobre ne ban ya de kro anu nti ha masa
enti abusia ene awie ye better fibroid home komo na unse fibroid yade na nka se ho fiafia ho doso pa ho fiafia ho bebre ho nsem doso pa ene atesem bata ho nyina ye beji mu nchire mu adano kra meti so obi ka se family planning kra ya family planning ya o ko ye bia ko wo pani o se o ko de ya de be so mo ye de sen yo o ko ye bia u be nya fibroid ebi se oni be mehia na ompese obenyin na ukonum edura press ya abebe ankofo nom ne seje omo ne seje nom no rough sa eno so ebi mu di akwahye se o taa no nom sa nro no contraceptives na ubenya fibroid ehun fiafia ho no ehun atesem no doso pa fibroid yade yade ane na taban no eso pa na taban eso trebai ne nkrabata doso ebi kra se fibroid de so wo pe can say meat mojanam fibroid de obenya ne sisia obi kura timi kan ka se wo anum sa anum enya sabitrope nkwa na betropio ubenya fibroid enti fibroid yade no emi se hu enfiafia ho no ehun bata ho no edoso pa enu nti ene awie ye betwetwe ni nyina ho enkomo ebi kura so fibroid yade nya the sign obi se the sign ebi kura timi eka mani luki se fibroid ne virus enti no sabe ohim egu anobi botra kra no obetimi enya bi ti se covid-19 se ne ba ye no enti fibroid ho asab de bebre ebi se wunya bia untimi nwokra wunya fibroid so bewo say no crow enya no crow ni nyina ya beti ase
Ebusia Epomodimre ena asugusu awutie no. Fibroid hon komo ena ye baba twetwe. Sene medical aka kire dada no. Ehon fiafia ho ne ho batabata ho no. Ehon tete ho ne doso pa. Enunti make I say Prophet Dr. Perfect Wabeka mensa dog me mama kwaba yeah me nyaba na pomboko Yesu adomboko yo na onye die nyame adom me last week bisa wase ba last week me bisa wase na Tuesday no I think Tuesday or Wednesday me bisa wase na okay na si wapi and pe I we so the ho efe pa me dase okay dog and so ye shia ampa ne die ema fibro ene ye beka ho asem fibro de ade ne de ba de we de ye bia bre ne kopa sahabo ho yo ene ye bonitew amen for feed so na menchia wati for nyina okay senya de bia ye ba be checha pomodin mu chechire no and then so ye da for de bi ebremo na obia ehu adekura ewo yade we hu na anamoto bia se obia tufa ho no watumi etu afa ho adofo mediani Prophet Dr. Perfect maso edi the Perfect Herbal Clinic Akemoda Community Hospital wa na menia ye ka fibroid ye yare bia ye ka se ye chirechire mu anase ye hu ni madekura edi fibroid ba doctor bia ni wo we hu sa adekura edi fibroid ba okay but kakra metimi aka ne se dia member henia ana akrodie wo ye hu na ma yetimi awo no sa na oba nso so fibroid ana se sa enyema efomi ma ye fibroid se bi ni hu anya de obetimi an den awo nti sa on se fibroid aka sa na yade okay na ye tissues bi cut tissues wa ya se fluid bi a efomi okay na efomi na se anfomi with the right part bibi ese kotono okay and koto the right place na ekosi be ye fibroid nti sa fluid no sa fluid ye mka ne sen ati for fanchame ne no ne bi wo abrofo no se betimi achi ma batwi mu no ya bebo ye homode sa fluid no bi ni oba mu a awo ho betimi ayeden ayedin ama no okay but so atma se e be kan se atinka bi ya atinka fluid bi e wo nipa mu e wo moamu e wo memu e wo emamu na e wo emu feelings dey e wo bia ho but sa fluid na e wo emenu mu no eno na etimi e formi feni say ovary che bia oba kosu yes eno na etimi tu kosua no atom etimi e formi nipa anasa etimi be yeba ewo enipa bia na oba bia awodie mu okay nti eno na metimi a link fibroid no to that but yade etimi ba oba so bema bia ni wa wanya fibroid da ema nko na wo sa problem no nti menua ma no ne mame no mo omo yoma so no mu tie ne yie ye behwe sunsuanso e be brew ye ba se ne obeye hu se aba eni ni courses ni nyama ni nnuane bi ho ye bi didi ne ma sa ne manyina no me ji se mre no koye bat omo me kwa na e bi ye be ko panti fibroid ni ye sa fluid no na e formi na formi anko to be bi e se ekoto a na bruni fe ne se aye fibroid ta fluid na o ka ho asem eno atenka fluid na se atenka fluid na nia ema sebi onya oba enya tinka bi se onya nyamu tinka se yes onya nyamu as orgasm mu kan se orgasm wo me breaking it down say orgasm no bi ase na nipa oba nya orgasm bi se na mi nya bi se ya me ye no sa cells no sa atinka no eye fluid okay sebi yem break it down say be ma bia ti me na ma bia se oni o partner hia wi a ensuo bi wo ema ho enu nye omo ho ni hu se bi oni hu na asane o eye ensuo ene fa ni fluid no sa ensuo no be edi kan be sin wo ba bia ho ansa na oba no se bi o ni hu ayeden asane ti o wa to se oni oba ye 4 player se bia mo oni oba have romance a se na si aweti ana se bi o na si afo kakra ansa na be ma no ka betimi ni se bi ni be ma kra ayeden ahye na si a abetimi a penetrate sa feelings no sa fluid no okay eno no e form e o baby
ena ebua ma ovary no eye ema nkosua no ema kosua no eba ena saa fluid na ka ho ma ne ko form ko to oba na wodie mu a etimi ko ye ba okay nti saa fluid no wo oba bia ho okay January oba e clotia e bontua ana se fluid no ba no se eboba na se ankoto bebi ye obebi e se koto ai se watu ade na watu no ese ekoto bebi yi sa ankoto bebi ese ekoto na ekoto eboni bebi ani kwese ekoto na adani boni okay but what must ba so it's similar likely say obetimi anya ankata sa problems no okay but what must say depending of some emphasis being sometimes maybe yaribia I will care before your system no ebia na wanye yaribi pain yaribia will care bit say infection ni sa gonorrhea no sa nyema no na ma oba tinka atiko obo ho say on feelings bia be for 5 years ni on be man share down so okay onya tinka bia si yariba ni pedue ni mu a na sa fluid no etimi yeden etimi yira ana say etimi ti coffee every system no say enu ti ko sa na enu na ma fluid ntimi mba wa hwene na a form ama oba no se bi elbebe betimi anya sa problems e fani say fibroid area na se betimi anya e fani say fibroid e woni mu nti me fani say nu no ade a metimi a link to it say etimi customer ama etimi nya fibroid okay afa yen hwe fibroid no efri he okay wa kire yen say e kan say atenka no fluid no eno ena say baby e free ban baby ese kotora ankoto ho a ena ubenya fibroid na fibroid so yomu ahodo bebre yomu ahodo be ye 9 ba kun de ya na nye combat mi nsane de ya na ye komo pa okay fire fm yo ba kun eye intramural fibroid de fe no intramural fibroid no eye fibroid a se bi esi oba awode na no na no ankasa onso oba bia wa awode womb no hand the friend uterus no womb na kasa no se sa fluid we ko bopo na ekoto ho a na intimi nsane ko bia na da ho sa na eguro enlarge enyi nti emu bie ti expand sa na ye fe no intramural fibroid okay ba ko no nti no ho na esi oba na no ankasa si ano no e be kire ekwan foforo enia nti ekosi ho na face we so ediba okay de to so mi no eye submucosa fibroid submucosa fibroid no fibroid a esi wo oba awode no mu ankasa yes fibroid yo mu ahodo bebre wo mu ahodo anan okay ba kuno de na tan nye komo eno de na ye life history bi a wo na bi a wo bi no de awu ase ye de ya wo nto aso de na ba but men sam bobo so de mechichiri nyina mo no na ye de main one na ye komo la oba hospital ye tan nya sa problems no more enti submucosa fibroid ne ye esi wo oba na awode no mu ankasa inside okay ene wo subserosa fibroid ne ye esi wo oba awode ne nchen yes fibroid ya wo de esi animu yes de esi awode na ankasa mu emu ene de wo esi nchen de esi nchen ne dangerous no eno so tumi grow ani be ye bibi say ectopic ye ka say oba bia nya ectopic a fibroid aye kese burso na aform ectopic I say you see onyim na nyinsa na say na bofa na anda awudi num na be hye ne mfin baabi sure ja be say in say ectopic no nti sa similar sa fibroid no sa tumor no sa fluid na form tumor no and to yi na koto outside and etimi cause sa ectopic no that the first one ye intramural fibroid de esi awode na no ankasa okay and na wa hwe ne oba ne nyinsem bedi so obewo no a problem so na bi so benyinsen so be wompo so benyinsen to get pregnant no serious okay e bedi so betimi anyinsen okay ye a friend say submucosa fibroid no na esi awode no inside na kasa no ene na oba onyinsen na asai enu de obetimi anyinsen ebetom correct but say we yefuna pie o mesis na meyi onyem na emu within a few time no nyinsen no ntimi grow bia be 2-3 months na nyinsen na asai nti bia miscarriage nkwa no have wanya ya refer say submucosa fibroid okay
ɛna deɛ madika kyerɛ baako na outside one no ɛyɛ subserosal fibroid no deɛ ɛno na ɛsi ɔbaa no awodeɛ ne nkyɛn no ɛno na yɛ ana ɛsɛ bibi nam ni ha ɔsi bibi nam miyem sɛ ɔnkɔtwa scan ɛsi wanya fibroid ɛno na yɛ ana ɛyɛ common taa amanfoɔ taa nya saa problem no bebree ma bebree na nya saa bebree simply because ɛna ma kyerɛ sɛ fluid no ɛɛba no sɛ ɛkɔfom baabi ɛkɔtɔ baabi ani kwa sɛ ɛtɔ a ɛsi wo sɛ ovary no ɛyɛ mmaa kosua no ɛwɔ manta ɛsɛ etimi den ɛsɛ etimi grow egro wie a ne ɛba na abɛtɔ ɔba na awodeɛ mu ansa na akra na fam abɛyɛ nipa saa ovary na ɛba no a ɛkɔtɔ awodeɛ no mu no sɛ fluid no bi nka wo na ɛkɔtɔ baabi a ani kwa sɛ ɛtɔ a ɛna ɛfɛ ne sɛ then subserosal fibroid esi ɔba na awodeɛ ni nkyɛn no ɛna yɛ na ɛhu sɛ esisi outside no to say ese nam ha na ese ye koye operation na yeyi de esi awde na kasa nso yetimi operation na yeyi de ye dangerous part de ese awde no inside na kasa submucosa de no na so serious no na na edi na no nse netie nie me pese me ma symptoms no na esusuanso a ebe kire se batomiensa ni nyina miensa ni nyina mɛkyerɛ assistance a ɛdi ɛba ɛwɔ fibroid ho dia esi awdeɛ nanu nankasa no ɛma ntie ne yie hyɛ no nsopa yie ɛne tem biara a wo ne wo kura bɛhyia biara na ne nsuo na asa back bɛma ne ho nsuo no nipa tɔ an ɛntena wo ɔbaa no kora ho nsuo kora pie ɔbaa no ho nsuo no nsɛ bɛma ne ɛma ho nsuo hyia sana ovary net me ha enti bon se te o de emfa ne se common ne ma ne tai ho bebe ne ye be ma no nsuo no etie fontie ne ye pa se fibroid ne esi awde na nakasa na ye first one ntrambo na de na esi anu nakasa no e na me kire we ne ho science ne bi ne se wo ne wura hie bia wura ho nsuo no ntumi nwura wo hu ankasa o fallopian tube na ese anka be ma no nsuo no kotom na etimi ko hia awde na ansa na etimi ko we ni ko to awde no mo no enko na side den aba a return uti asepa onya ni messes a eche bia beye some days and more ansana ninse na ide etwa esana messes na ide etwa ono no se bia say 4 days ono betra bia 8 days bia 2 weeks ka no or no still na oblidi no bleed ene ye nia fibroid na outside one ye si awode nanu ankasa aye blockage a block nti kosia na eba ne nya dose nti e pai dodo nti enye bebi engu a na aye se moja na epie more okay e wa senti na ya munya more days of no moja dodo no ta symptoms we ye dia eye common embre nti na eye common obi aba bia wo se woni wo rehia bia na nsuo no tai ba na nsuo no tai nko epia na pia bon to nya sorry ye pe na ho na osire ho nyina ase nsuo na mo osire ho sperms ni nyina ba back no eye likely say fibroid bia ba si wa wode na no ankasa a blocky cells no ho te bed in say obetimi anyinsen okay the second one na eye fibroid na wo yemu ankasa ekoto yemu no ekoto wa wode no emu inside no enu se ne etie ne science ni uba say 2 months na onyi na period mba onyem nso uba ko test nyi onyem another be 3 months no na period na ba bebre na ba boom e ba nso a e ba bebre e ba nso akala na ye black as a black clot oti ba say e lockage I say eyaye ase eyaye na anyanye okay nti no returning to say mojafi okay nto ba bia ni menses no month bi o wa the whole month onya ise ni following month e na obenya eba nso eba boom tum ti say river pra no mi top pad nkwa be 3 but what I say tembia pad bono enu twemu wi a na afidia asase eba no ma na wafa ne saa ewo mu na sa block but what I say ba ibo no apen no bia no no mu doctor me medicine ma na akopen do bia no no na ba bom na sa teko eye fibroid a e form e woni wa wodie na nkasa emu ankasa edem seti say na ye di ade ato yemu no okay
nta nipa wetem bia ne yefu didindin ofa odinsan wo ne yefu ase ne yefu aye didindin ase mframa bi gina ne yem ne yefu aye kusu te bia ne yefu aye kutu saa no fibroid no bi eden eda ne yem edu be bia on se ewo fibroid no e sha ase kiti se na se bi obibi si hu se na pimple si wani mu no na uja na enyi na ye kese nti enye da krope na fibroid etimidi fibroid it start from the younger stage to the older stage good nti science ya me boy ni symptom make kan ye dia ese nipa bia ehu e ma titru o shenu so na hu sa niam yi a eso make sure say obede obetu anamontem se na be ya ye be hu ehu epumasibre na se ye be hu ekwan e betimi afa so a ye betimi aiden ye betimi ase anu kwan dia mawo okay metoti masepa dia etoso a ye second one a last one na ye subsorial fibroid na ne esinchen no eno na afifi won chen no se die tie nie eno na se ye nya ne more no okay onu a onyim batoti asepa onu nso a oblidi more batoti ase or having the message and the message need having more I say otimi ye period be 3 weeks take like a back continue I say obi onyim na obridi fa ho tana etaka no esi onyim na obridi fa ho onyim eye mojato na afon baabi enya ankoto wa wudi no mutina entimi nye nipada ebeye mojato na eda ho nto ba bia won che no so ewu na se wonfin side and side eya we ase bibi na wonfin ewu na se ase obi di pan ya wo wonfin se wo ai mo na se wo cho ewu na se wo kakra ewu na se bia wo ewo yem ene wonfin no che no so eye fibroid na si oba awudia ne nchen no sazu so no bi na ya na ede ede be ni pedua eno sa no obledi about me bleed non stop be 2 months. Hey. Yes, it might be problem pa. I remember lady bi ane ne nikos. Sa. Eba, ebe obe flow sa. Sa nkofo no so mostly almost symptom likely ni omo problem is as with their menstrual. They almost think onya obe or menstrual onya menstrual pain papa. Okay, oti yawo. E fichi krom. Ta musun so be ko ne fichi ya oti yawo papa. Dia ne fibroid ni si na ode ne nchen ho no. Okay. Ebe start ya sa na eye. Nti oti yawo sa no na say o menstrual ebi wo a oye no period ne be bia be 1 week 2-3 days na etwa. Saka nim saka o twen month so ansa na. There be month no so kra e sense the following week no asa menstruate. Nti busumi be so no ono kwa any period be 3 times. Ewo month baako no. Wow, edi ehu. Ka say e cheche ma ni ma bia ma allewe a problem kase ma ma. Pa. Me dey say me gidi say ewie aye di san komo yi me gidi say wetie for ma no 8am papa because ya dia wan hwe ni yi a ebe haw. Oba wan wo ba eya oba ofichi komu eye problem wa eya papa eya papa me kan da enti ni awa kireche nyina eye science 3 no types 3 types no bia ne nsusu anso a e kire se wanya sa type of fibroid no bi. Okay, afa yenhwe yenyi se fluid no and for me ewo right place. Uya no free ho a edia be na ka ho bia enti yebeka so bia nya fibroid apart from eno nko a ena cause fluid na cause fibroid no sa fluid no ena cause fibroid na me kire say fluid no wo bia ho but unlikely say ankoto bia say ekoto no ena ma cause fibroid edi ma oba ena maduane die debi obi say we family planning na utimi nya bi obeti so ye family planning na nyanti obeti nya bi ni say family planning no easy blood ovary no unkosua na nyame sebi busumi so a saka eba na etimi pai na embesin no sa kosua no
eba family plan na why no say no pie no in wrong direction. Okay. But what ma say pa Cycle necessary. Say on say ade no eba no ye we be say ebeto fa ne say efi so na eba form say ba be do form baby ansa na no akasa pie. Okay. But say why family planning nti no we no nti say obi family plan I'm sure say obeti ase on menstruate busum so a oh yes bibi wo sa eno so no bibi wo sa dia family plan o mebre o da benya kwan e be cheche yes nti ma bibi na amusuro bibi na ka say me dem misuro me ntimi kwan ye but the right ones were why be cheche my man for me hu now say we more problem yeah what them problems. Okay, it depends on your choice any say na o system so yeah SCT sometimes you can choose your choice but it won't fit your system so yeah what cheche hwe pan system na say your family plan bet me there e dia ma no nti cells a ovary na eba na e say e pie no then na my de be pie e fluid no okay and the man be pie but o your family planning na on say eno sa no chemicals ka because family plan na ebi na ya wo pan ye menim family plan ba kono ye because we have so many different family plan na ye wo tablets aye nom ye wo de wo pan ye ye wo de be hye wo ho ni nyina ye wo type kwa fa so edi pie ovary na aye den eba no but I say what you must say pa enti so obinya family planner well I can agree on them say ebetimi aye possible say moja ne pie na bibia pie koto na nkoto yi is ebetimi aye possible because I told you say common ones e tanya pie outside one okay dia ntibon say bibi na me ne yem ne mfin ba bi ye ne ya bibi won yem aso Philippines won yem kakra sa no sa ne ma no fibroid ntimi sa bi woto ne yefun aye kutu bibi afuma ewo ne yefum sabi sa no fibroid outside one be na yes inside one they announce that hunu sa but outside one na me chile say etimi ebetimi ayesa no okay na ensa oh debi ensa oba opensa oh debi adia say du ha me chile adia ye niam okay so wo fibroid eni kwan say unum alcohol okay alcohol de enyema fibroid but onum so entimi fama enye insane di fibroid ba okay so we can say insane di fibroid ba oboa okay but what must pa but unya eni kwan say unum sa enyema no okay eni kwa so unum sa enyema no okay that's what must say okay say behwe enwani aye di ana say nyema ebedi a ebetimi aboa my yensanka symptoms no biom okay apart from type na me chira wo no say three type of fibroid no ma chira symptoms e di ba ebia mu yes but in all no your ba na unya menstrual pains all the time o menses no o bleed che ansana etwa ebobi di be more than 2 weeks and now within the month no o bleed because ma church oni nyina say different type we nyina no e we be obi ada ni nyina ya fibroid whether it's in outside inside or within behind ni nyina ya fibroid and ni nyina causes symptoms intinia unya pains ewa wayase during your menstrual problems unya heavy flow all the time o menstruate more than 3 times and 4 times before the month in end uni udofo share bia o feel pains ewa wayase baby we have says our feelings bia o ti pains pa say na yase e ne ya say bi ni ba no ye ne ya bebre says o ya say ka unya ne je bia na unya joy bi but says obey o ye bia na say o ti ya o na de bia osu be ma no feeling on de no osu sa likely say sa problems no be na eden oba o feel waist problem na chi onya problem onya o ti pains e ne sisi te bia ne sisi o oba na onya waist problem all the time yes koko and some baby now why na your fibroid outside fibroid no be no etimi e koso sa efense sa symptoms no e di ma enuane a mese senka mesre se wo your ba mesre se wo your ba anka reduce ni die mu na from fibroid wa ma fibroid na etimi anya kese no eye ne edi kan eye nkosua wa kan say wasere
because eno so ye aduane a ema pepa yani je ho mema 30% na edikosua ema 70% yes edikosua pa de to so mienu ye meat enam okay suya kebab nom pepper soup ema wi na mo ha obebo nse ama wo wo oba na wotie mi a enam meat sradinam yes sradinam mojanam okay senya ye muso we no ebebu anhwe ni ya obua onyi o fibroid ewo yem okay ebetimi ama o fibroid na den ayekase because it can start small but when you don't eat unni sa nyama we ni mu a ebe din se ebetimi escalate ayekase because ye woni size a ebe ya ebe kire se aye fibroid ye wo size bi wo a eba e wo de but entimi nya bi problem bi aye den emma you be okay with it unhu pose bi kwa wo ho whether you outside or inside unhu ti hwe because what must say but nyema ya mi bosu say wo tidy bebre na say wo sa yare no bia emboama fibroid nitimi nyie eye kese okay nti enche bia na apie na escalate na eye kese ama na ese jisoko ye operation na say open kwan bi se na etimi treat ma nti nkosua eni enam mojanam enam no ese omutwa so granite katie but obabi say no win katie mapo dem katie dem ya de pimples nti ana musuru katie no wi kakra but dodo na so wodin na don't forget say fibroid and shed that crumpen famba eye nyema bebre na it takes some time to form tuano tumor no man be yakasisa man be fibroid no but at must nti no enne de wo ya babawa ebia nene bia woni gihu awodie nyema bi ndomenum kosua ene sa enam yi na owe na odi nyema bebre but ebedu bia obedu umpani fi bi so do stage na afa na ebe yi ni hu aiden apie bibi na sa netie nti youngest no more secondary school money about from so younger now ba from 18 years aoba ni nyina no you have to be very careful so hwe odidie mu especially nkosua ne mojanam na mono mu ni katie no mu die no mu no any some okay some duane no omunye very careful ewo ni die mu more because eboa ma fibroid no enyi kese se be beti ama problem nti ama for hwe ne yenso ne so ye pa na yembisa age ben na odura we are likely se ubenya ya de bi akora ketekete beti menya bi o da bi on say akora ketekete de atenka no nti sometimes let me say from 18 years ekwa oh yes on say yakupon ya de be ma ni pada se ne bi say brother come 50 there share there be 50 there be only from 18 years ago even say from 14 years ago cry you bet me anya what if I say from 10 years ago fibro yes the moment you begin to have hormone like unya feelings no unya tinka no for sa frida se ba ho no o de akwala foforo akwala wo ye be 2-3 years ye ne bibia ye no be bia se bi obehu feed bi e wona ase like sebia insio bi beguna na but the moment I do stage na say insio bi like feelings no hormone no enya ku adu so nti you see say obehu sa feelings ni bi e den e woni ho there is the moment you do sa stage in eba no ebetimi I start say a group I want say eba for me a chance sana enyi nti no you couldn't say at that stage no betimi anya but ade na aba ewo ne ho but ebedu stage a obenyi be abe from 30 years equal no then on say na fibroid na den eyi ne ho pi enyi awie ayekese due to ebia nwane bi ho a onimu nti no odi no more nti eboama o fibroid etimenyi ema ne yekese ntem until our advice a lady from 18 years equal na afensu no science aye chichirechire ohun bibi wo hu saa na hu saa so no bia ese wo ma wo nanye tietia na se otumika na yen check him out the only way you can be say ebi wo na oni bi scan okay so oba ko scan fibroid yen fa machine yen fa strips and test yen fa yen twu moja debi scan etwa scan no ehwe wo yem hwe wa wo de anum ye di machine no tu wa wo de mu hwe wa wo de mu nyina twom picture to wo ye di kire hwe se moja to bi de den too many bi de man say bi ndem so the only way you can be able to know the fibroid say you will be an say ebi kwa da wa eboba kra no scan until it's better so be check at the early stage in tempana no check here we say oh me yem
check up na ko no check ka ho. Okay. The way you bet me check breast cancer no. Breast cancer madakro. I hope say one day you benya sa topic no. Madakro, it takes a time to come. And he say o test no say wo bia na what routine test na bia embenye kese how. Sa na fibroids here dey etie. So our advice say your ba na wotie me a. Mema so ya test. E be bia enia na we ye ho no sa na tie. It starts small then it grows. Oba so fibroid no it starts small then it grows. Ebi chosun pa. Say chono. Dako me say ebenya mre chono. Chofusi henia no won say obeka no kware a ehya ase a che ebia from 20 years no hu ye. Watena hwa ma fimi ka say we di be 50 years. Na edu stage bia. Na ye kese a the option is say obey operation. Ghana for be na no. Ye ti operation a. Na ehu mu anyina wo so na ye dwane. Say this kind be den ebe kan no debi and it's true say nipa e this kind kan wa likely no o system no a change as a car mo no a debi wakoto na odi be fie na ni gasket ahye gasket no e wo soro ho etime hye sisa no gasket ni hye a wo car no enye mo no bio car na ahoodi ni engine na ahoodi na eden aba form o ton ground ya obi ohunya price bia eti moment a we nipa bia e be ra theater you this kind ebe kan aye operation wo so no it's true say we system no sisa and you know about that but enya de ye hu bia because that's the option you betimi dia fa so aye den aboa. Okay, na yen hwe fibroid asem ya ye ken yewo size o kan size ne ya to be din yewo size 10 wo and yewo size 20 yewo sizes bebre. Size ben the dra fedie yentimi nya fo hwe yesi da bi we de yenkoye operation any fe no 30 centimeter. Okay, from 10 centimeter to 30 centimeter no from 10 centimeters except me no operation 10 from 10 centimeter 20 30 ebi do 60. Yes, so our advice say 10 edu 10 na 10 centimeter. I would say you know what to call centimeter. 10 centimeter na yade esu kakra. Na edu 60 centimeter. Eba mo awode no emamusu. Oba wom no. O se nipa hwede wi a nipa akwala. Eye kese ewo oba yem. A etimi diba. It tells you how kese a oba awode mu yeden esitie. Nti se fiber betimi a ayese miti. Nadem fibroid bet me I say miti 60 centimeters. Yes, nti imagine it me you be operation in fibroid to ho maka say by on so onu puna kase no dia ebi wo won chenchen no fibroid be yitu wa as a puna ye puna foforo aba ni nan na bobo na ebi wo won chenchen fibroid no fibroid o yembe show ni kase pass na titie. To say mama na chuna na churu and I transfer the mama na nso efe ni chunu henia no. Okay, pepe na beka enti say stage ni dia one advice obetwa ma na akoye whether eye kasi oye kitwa oye fibroid but one say the damage abetimi cost no any baby eda no onjam so say eda wa wudi na no a the what it prevent ni say it's very difficult for you to get pregnant. But that's what myself ba. Burden say obenyin sen. But what I say ba. The next thing betimi ama woni say nyeda ode na no. The next thing betimi ama woni say apart from say obenyin sen no. Say bi oni wura hia kra obeti ya o. Orgasm na say what think abeti ya yira say vom onya tinka ma be ma onya feelings bia say oni wura baby. Egu aware ema ni nje tieni pa sex is good for ladies, is good for women. Mom system is good unya mom menopause bantem papa ha adwen yes but the fibroid ni si wa wona no a unya sa tinka nti oba onya tinka bebre o si mi de minya feelings bia mi raba mi chenkwa na se mi mfele hwe bebre ho am mfele hwe o fe ema compare nchire wa on fele hwe oda on te hwe but wanya ni kunu eba ko fa na chi wanya odwin the consequences ma fa mi ho ma mi kunu a obaka se bia me twin plan na chi nti mi fa ma no sa they just give it but on te hwe ebu after that kwa na ti yawo
pa se wo cha hu sa de manas nyame kan ebi wo awu police problem se me ka say ya e likely say fibroid na esi nano no awde nano no ebi na why den wanya nti likely obenya sa problem no na eda wo yem no de enu so de ene o best start say o do so no ontumi ntwa because odu bebi e be san say enu so na be breed more mo ja no fa hu sa na say nti no our advice say fibroid no ni fare by ni say obehu no ntem na wo hu no ntem a de anya kase no ye nyi kwase be operation no perfect heba o heba medicine wa etimi tuti ama ebetimia pai na mo sa mo ja fina be sia akọ ana ya chire heba ho treatment okay na ebu o mo say ye de sign through say bia kan say abusuan mu no ye wo bi oh yes ye mfa nsan say bia me wo fibroid na say mini wutia osubenya fibroid coronavirus say na say bia gonorrhea there be entisa we no enye bacteria na say enye virus na timi asan obi but ye wo awo mu de o say fa ne say bia say if any say mu kan say nkra me ye o positive ma wo me ba nso ye o positive likely mostly no me cells ntina so wa kwala nenim sene ma me anim anse ma me na ye den ne se hwan ne papa e den ntia ne mu nsuo ne system ne nyina no abafa na ye den afa bi e bo ne 9 crowd me fa ne 90 to me fa nti likely say nipa no be ma no system no ne bibia no akwala na fa nti sene ma me no wo be 40 years and 60 years no nya sa fibroid na so oya say we checking in term 50-50 ebetimi aba passe obetimi akonya ana se onya dey onkonya ebe depending wo wuduani die mu emra wo sa wo ba okay nti 50 any dey etimi possible but it's not all that enye nyina na ya na likely say o me wo bi a chinchina atwa wo so benya but etimi possible sir okay enti kan say fibroid ya asemi ya ye ken emfa ne say menya bi esun se ne ye kan 1 centimeter yakoyi yeyi a metimi awo bi of course dia yeyi a obetimi awo biom no eye won say enye wawde na yekoyi ye otie so ba yeyi wawudi a ena ontumi nyeden ewu na mama nsansi so biem se fibroid nia esi wo oba wudi anu mu inside no eno no edu kase bebre a we have no option say yeyi wi a wawudi anu say yetimi close no because e ma problem ba wawudi anu mu na next time so ba ekola to mu kra na entimi inform me ejai cells be penetrate bi to oyemfuma nti eyi fibroid ni free mu a just so boni bi eden edaw doctor no hwere sa na wakruso awoyefunu because say wonyim abofra na gi say ye twa e operation sometimes any patients no discuss it after say e operation wie no mami e operation e wie no say na wawde ne titie say that chin bia obanyim no ma wo biom a these are the how e betimi iden obekum yenya ne sa ana yema mu kan say yema ni wo ho na obetimi awo obo say ma wo ba akum beda na ma wo mi ne ta wo de mu yeden munyim free wo okay simple as ABC no anko how okay that's what my say ba enti yes say at the outside at the awudna no a obetimi awo at the inchenchen a yeyi a obetimi aden obetimi awo na mo ne da yefunum inside no na awude no no na yeyi a ho anye careful a e ma damage a e be hardly say obetimi because e ba sa na awude ne yeyi awude na die free ebu kwa yen kanche mare ya yefio because ye kache na bia no mompene yesu ye hwe the consequences ni ohawa so onyima obewo a ewde beba so the bia na akwa ne bia kwa oyarefo obeye obedi for me obeti say akwala se bia akwala ni mantin su ye na ya wo no some bebe na ye premature bebe na it happens so sometimes when you see ye hu sa ne ma na ye si nkwate na be ya nkoba ebi obisa mama wa we so ma wo 3 na eja ya ide ya blocking yen kan kire okra ebu so yen omu concert ebi wo wunda ye man kwan se yes ebu ho anso a ye hu sa ye ma wadru ya ma ya fon se be yanka peba ebi ono wuda peba ko bi na wo ansa na ye because ye operation wi a ye ade obetimi ya ide obetimi ya na ye kan wo ho asemi
sa fibroid asemo sa fibroid ya ye dangerous pa pa nyese kesi nyese aside see ye be surgery ye be operation na surgery na see ye be free ho no treatment bi wo ho no oh yes na stage bi we duru a wo treat enye mpacho stage bi wo treat ya enye yi ye wo stage bi wo treat ya enye yi senior hernia ye wo stage bi wo treat ya enye yi fibroid wo stage ja odu enye yi se bia obi fibroid ISMT na edane yemu a edro ben kwan ma na betimi ama na sei because black mojato fibroid bia ye mojato na form na I did ni se nipa and I did ni se abobi abo ebi dey so as abo can say stone ebuo I done yem kase sekum edro ben na betimi anu no so treatment there wo ho but in the early stage be a 6 cm 4 cm 5 cm whether outside inside or within no you more draw but what I advise the minim edro there but perfect herbal you will draw it to this fibroid no for sa early stages no in patron perfect herbal can enye herbal ni nyina perfect herbal can kwa na was product no so far no kwa na me hu say yetimi ma sa product no admit to sa early stage no say me no e me kan no kware kire etifo ko wi ase say uka no kware na e ko e chena be san den e be san ba won chen bio so let the amafo nti ase say ye wo stage bi wo ho a ye nya operation but ye betimi treat ama wo ye wo stage bi wo nso a ye ntimi treat ji say okoye operation na ye yi free wo that's the best option nti earlier the better say obetwa scan no wahwe more na okọ check up no you have to check it ultra scan is enkoso ahin bia no wahwe say fibroid bi eda abontin eda inside and as eda anona na no wahwe apart from say obehu susu so na make can be wo so no you have to see the treatment there ebi wo ho but e was stage a odua ebetimi aye okay na me fa nko wachi kakra obi ebi mu say uye ma oba ema 10 si ha emu 8 e wo 5 me can say emu 9 oh emu 9 wo 5 me say e kan oba enka ho a untumi nwo okay e general e natural thing na e wo oba ho a sa fluid no wo oba wa odu stage bia na sha ase aba but what you say pa enti fluid no e wo tem bia we free ni bia gogugu e free ho ba na gogugu na gogugu the right place a and it me form fibroid enti da wo kakra che na enyi na expand na e kese a e fibroid yanhwe yare na ba aba wie unse stigma mema ni binum ne yire anya fibroid me pacho o yire nya fibroid a ubetimi na hia because obi to be the yake o me yire nya fibroid dey say no ordenam guess etina ne yire na lonely so stigma no me humani bi asori say stigmatization wo fibroid no ya yi na wo de enti no ye hu ni say awo de ontimi ana ye yi na wo de akra no ase oti ase but we de wanya fibroid enti mema no so mo part to play wo mana brabo mana in terms of fibroid ana ai so ne wo yire te ne wanya bie advice amediama memia mema ne munyina ne say okay yare ebetimi aba at any time sometimes no nye nipa ne pe si ade ne ba na fibroid yare no se na mdika kan ya no oyi man 10 na emu 9 enye very careful betimi anya na say like this betimi anya say fibroid no ebiti ye ema edaho a enye ne hwi because ebia na antimi anskarati anye kase ebi situ nye na agro ntente na ye kase na ayina abeye akwansidia na so how so we anya fibroid a na make kan se esi nchen se si e wa wode no inside se wa no se na tibia no obetimi nya oba no have sex so because you say fibroid oba ho a otimi ni have sex I don't see it as a right way okay obetimi abi oba no se bi kasade akrokro isempa be ma oba na komato ne ma yare no kra no se bi enhye so bebre e ma ne mfa adwindwin kra nkonya ade bi ani kwan so ye no ebe free mema no asetena ne wono betena
the message man says so ba wo fibroid na so doctor ka say wo fibroid da enu nkyere se bi o ontumi ne wo enhia ana se ontumi ne wo nye sometimes a man mi na ya na bibi wo na se esi ano na oti yawa na se onya sa atinkane sa mood no for mema ne hie mu ba wo be man de wo de ni sen wo da sense na oba fibroid da wo ka se otumi ne nhia na so mo ye no operation na so mo yi na wo de na se awo ma ana se ontumi wo a ene bibia ni ho a se bi yo ye nyina eto ebetimi ayede ayede afa ho ba de wo liti ni se enu nkyere se wo ye be ma se wo dane wa chichire wo yere wo wale wo yere no ye ka kire se for better for worse until whatever happened to you guys in the relationship no and I say aware no no ese mu nyina mu stick together say ne be man se ke tu nso a oba no betimi agina wachi no saa na oba no so tu na ese wo so gyanechi ya da se pa no afutu yi dasi na no kra yo ya time no ko sao pa okay eti ne kra question me busa de say unya fibroid uko wu ana o debi fibroid dia eye hu kakra ai no dia betimi akun kakra eye dia eye ekun kakra ekun o se o kan sana ma for imsisi no na ya sabo me kan se dia esi awode ni enchen no eye common likely no se ebidie etimi ekoto be boni a ye fen ectopic fibroid ye wo fibroid be etimi format me ectopic sa ectopic den e na ekun yes ene de ehihye wo fin sa na ehihye wo sa na da ko bon so ba ni so brain da ko etwa wo save film we wu ano no because epai de ehye outside no oba epai enu atumi pai nti efomua de baby na ye we na ye kese bibria na no say enya space because eno na ni awode anum utie pa abehye uyem ankasa enya awode no uyem ada is to be in your intestine say uyefum ankasa uyem ankasa nti eninam etimi ko ha na ba etimi ba cho eno ye friend daye na na le be nya daye so daye nya daye okay nya daye fibroid na mika na third one na esi wo nchen no eno no esi wo nchen na ye kesi enkwose baby ya etimi for me ectopic sa ectopic de na ekum no because eno no epaya na wako off nti bon so ba esi o na otwahwe ye na University Hospital na wantimi ansurvive we ebi enetimi kum but ne da wo de no inside ne da no ne de eno de eya na enkum nti obi nya fibroid a eno nkyere se kwakogu but whether you are alive or not, so no, it's not even good. And yet, a dear say, Ufjon nasi, and I say, Odibedi agro. And tempana na ye treaty. And a ninano, a winnie pedrenum, dear betting me dear whom, I say, ye bet me a checky. What I say, Bruni said, preventing is what? Better than cure. Oh, your bar. Now, when you are from 18 years equal, and train so many obedi penny infusers and alcohol checky fibroid. At this early stage, I will cause between just go there, fa upeko. Say, me pese me twa scan pese me twa mawudiemu scan e say me where bi wa mawudiemu ana Ghana for your problem be say se nipa no betena ho a say e bi opeba na onya ba na ntimi nwo ana wo this a problem no ban sana ya pen so o pese okohwe say e den ti na basa eno na ekun dan me catch obi ka dem say Yesu kura ka say dia oyale no hia duro na ni oyale de o na me ka say benum aduro minka say beje drokonnom dia me say me chew ni say come and check your system be check say sanyema we mu ehu hia ti be check to say ebi wo ho na ebi ni ebi wo ho ntempa na ya so ano ebi ni ho na wa hwe wo ni bi yes na bi ebi ma our advice ma be at least every 3 months be check fibroid because it's dangerous. Every 3 months go and check your fibroid because it's likely it's simple it's easy for ladies for women to get that sickness. It is a one check na oye se utwema problem na ba ansana menu ka say nyima mboso say obi wo bleeding more obi wo bleeding ntwa onu kwanya mesisi be 3-4 times ofa normal ebi oba ebusu miensa kwa no o menstruate da wakoye test for pregnancy onyem ntino o ebeba ene ebi na asesa ene ebusu we dia ma o ebeba o twa ma de na yekese so by the time ebe hospital ekohwe no menu aba na ade no na difference na fi kuna akwa enti advice ni futu amedi ma wetie for ni nyina ne say you have to check it
test we say etisɛn problem ni mu a wahwɛ yie problem mu nso a yasɔ no ntem ansa na ayɛ kɛseɛ na mpacho menses yenya bi wonsem it be menstruate once you see the signs in your palm but the menses obo osimi dia me moja ne but me menstruate wonsem ti e ba me ntimi nso adiem mate bebre tina me bi say osi one dia da beta ne nsem eti e ba sa no a ontimi nso adiem say ni amuka no a signs of say ni tamaso say on menstruate me so bi say ndi e ba onanim just a pimples it up pipe ni nyina wi a I say wabu ni say wi na me say one two it pimples ba na pipe no say messi sa aba menim ti me papa wi a ekọ me pam chow menses MPO yenim na MPO yensem de atie ne se menu so so benya menses a science bi e be kire se tam na so ana se ovulation no tam aso se eba out no na ye na hwio ebi wa na betimi ahwio wo nsem onse ni pe bia no ye cells no ehye ye na asi ene yensem enti bebre na wo akra na hwio ewo omona ase ba yesa se ye time pagya ye na ase enhwe nti na ye hu nti ye nsem de na ya na ye tired ehu enti no pamcho ye sign ba no nche se aba wo nsem ti se amfi wase ama uyo okay there be se hu se eba sign wo nsem na emma wase it something have block it maybe a block no I say o pe chi kwantem ansa na etimi escalate your time no ekopanti for last words a foot ni bibia perfect yen okay and etie for me mu and your time no enti okay etie for etimi am yo me pam chow senior medical di tu dwa no maya resabia ne di perfect herbal clinic fibroid yare ano ye di hu nkomo a ye kirekire wa hai yare a me so me bo hu modern pa e wo perfect herbal clinic wo ohwie me kire kwan obehu me wo Akimodan community hospital usi wo community hospital ho pe obenante afa community anim wo sa ba wanim oba na ohwie me sandboard no obehu se me sandboard kase ne si kwan no ho pe ho ye perfect herbal clinic anopa no nson kosi enwumre nonum anopa no enonson kosi enwumre nonum na me transi eye djuma perfect herbal clinic everything dwada ekosi meminida me wo homa obi bia se oba nyame fa me so asan yade o peso ye fibroid test bia ye wo scans wo ya so ye obetimi abetwa scan obetimi abecheck fibroid wo ho se ebi wo ho ana se ebi ni ho wa ya ka che so na edru stage se ye operation na enso asa no ebetimi so ama wadru ama nakọ mesira wo se wo yo oba na wotie mi a anyema we no se bi enye duabo no bi di abo wo enye se obi na mpe wasem enye bonsam yare bi na eba ewo ma ho eye normal obetimi enya na emum ade ne bawie a anamotu abetu afa ho no ene be kire ayaresa obenya nti mesira wo se wo yo oba ya wo kwa wo ba die fibroid ewo ho obetimi enya hwehwe kire kwan pe anu sipa bibre hwe die edi beba ana hwe se eba na se etisen na wa ma na anye kesi ansa na watu anamo na eba nso a bibia wotimi ka wo biara dwanibra perfect herbal clinic ye beboa so ba na ye scan no na ye kese na ebe hia se ebe ye operation a ya kasa ye be guide o ye be direct o ye be kire ye be operation wa be ye safe amount onyapo ye hode yenye operation wo ho but ye be direct akọ bi oba akọ beko theater ko ye wa ebe ye fafa ebe boa o doctor betimi aboa o na betimi a recommend dia ma wo de ese ye treatment ye ma wadru ebe ko no so no ye be try say ebe boa o ma atimi akọ perfect herbal clinic mesrew enye fibroid nkwa na yesa odan ha de uti yanka de bia se amafo de ye ho danse e wo ka mu efiefie mu ye de ye ho danse pe yi pa ye de hamamani nuatri ene sa yade e wo perfect herbal clinic ho sunsum de ni hunam de ni nyina no fa bedan the prophetic doctor nyambe na me so asan yade ama wonsu afa otuma fa afra me telephone number sia me de juma wo perfect herbal clinic na ni e 0550